Weh, kan itu rendo syupilang udah tajeng nih, kelek paha. Wah. Wah, lo kayak kene deh. Dan rolohe pasti dari kota ajen nah. Udah bola-bola anak pada nak pura perkaiki he nah. Ya janda kutuero. Tendana mun remana petale he. Kan dulu kita lihat ke bola-bola baru, kira lauro. Pelana tuh nasa dingin nah. Hai. Neneng. Boleh keo? Boleh malah rongut tirako kundran orang he. Lo kak dok orang bola. Hai Betty, elek patumi kongkah he. Kurang itu mana sama bapak ni Roy? Namuka tu mai? He, ajak nana ya Roy ko murusu urus aku ro bapak ni Roy. Anu huren ro van redeshin apa lau rumai. Lau nama ku de tutudang janda lemari dua badang. Nakan tu nenen nata pede malopok atu tuita he. Lau aku de metu kok cerita aku he. Sang soni de he tuli ditunda ceritaina. Lau nama gati ka cerita ga memang Betty he, penting patu metu wita de pak. Mau ka hai tayo lo tu mu galuncat tu melo umpuang. Aga memang aga. Hai neneng, aja mau kada neneng terungkak nih maksud di tipe asline katombong ya maksud di na sialai ilajang bangkai lo na ada udan di balik batu hartana jina kuji maksud di katombong sama kada weh napa salah itu vale alas sih kasih na di salah kemasang itu lima merang maksud di kota kabenik nak mau kali na iko anina maksud di dasaren rena maksud di lo dan apa terluhur purana tu boti kemasang ternyata pala anong kada pala elo na maksud di katombong. Wih, nah bahagia aja haita lo. Alas te jahita siapa si utu ya kan ria rain hading. Ya tu bak kung ka dipuja aja na bahagia he gatawe lo. Aja na gati he gati sila jui. Pak ke. Tanya kana ke sila juyo na ujung-ujungnya si ajuyo ngaram sedih. Tak makada neneng. Kira-kira mesti ngaliran sedih. Ditalepak ni mesti dijaga ni na. Lau ni mesti di rumah matuana mesti dengan cerita dia lo nenek kadai mesti dike wih tante Betty usah sedih ngaleu pasti halai ilaja silong ni katombong iba nak liatin rumah tuana na taro kasih na nenek nak liatin rumah tuana tasina mesti si joroi si aja mau kada kok tanya na mesti pada asena na olir yang mesti lo anu mani deh asu na pararan na balaho nak nagalan pergi tahu kan nasas ke kalala kasi na mesti dito matuan na pasyala mesti din roolo na kadikit kada mesti di matuan na mesti din nenek terlanjur ni lo ni jaga ne kada kake hai kung kasi lalan na law ko malapor o di pas panrasak ko anakmu law ko malapor ka mase na panakuha nga ba nenek tanta Betty ya tu komistengi de karebae aja lalo kasi mo palettu kita wedi jadi huangi kada kake wih ya itu ya anakku puji ke pasti letuk syarita udah kan kuro tapi itu nih wale nih ada tahu kada hake ya ko nasyalasi ko pengen anak anu law ko malapor ada RTS nih tuh kenai ni aja tuli aja nana parelesti ke tuli nasyawu lah horana aja hai iko Betty deh mu janji tahu na mau lo pasti letuk syarita na mau pasti letuk rasika kemai hai marago Betty wide neneng anu mistengnya ke maraga to jadi penambahan nomu goyan aku cerita aku kutu hai anu mitenya to aku diuluk kena aku pas letuk cerita kong kawisteng biasa to pan aku kona kong katu me pas palturang cerita anakku sebarkan ngin riau biasa aku letin ruangi mata biasa to pa bak masemeng koe kalina kun ada hena anakku pas letuk kun ria di taweo biasa kak masemeng jadi ya bahaya aku letin ruangi mata penambahan nomu goyang nak nama raga ya ko sai ko cerita huangi ke raga molo cerita nggak mai niya o timukun aku lihat perengnya puangi tawe baah anu dis ko iko Betty biasa to ko meke to ko nak mo pasil tu cerita hei maraga ni kali pasti nilaga le kuro maraga ni monre mesti dinaurung alena pak abore timunna pakrohe pura dijago ninna sama ada ninna jadi nak le susu nak susu mu seding natutu timunna apa di lohen asidor tina pak cerat timunna ko reja gurusang ada neng maragan itu dita batenot tapi bangkul lohen na menre tongen tadi susun pok neneng kau pun rosipin lo kamal rosiping ya lo nasuk kayu sina yo kau lanon remala he patuju itu le panak to pada purna nasuk kayu lo
tahu nih lo, kok aku tolong malah, tuh lolo nusi di patujui kok deh neneng. Weh tapi pesan nih deh, weh menyaman nih sedihnya hau, pas tahu nih sedihnya hau neneng, kuro peletur aku ceritai, nak narosin aku katulu-tulu ja, tak nih kurang kaletur aku, lo kalau nahi, dah sudah siuk kutui.